Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association, kala kerpat ia ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District, bahkan bishar biang bin pa bin hagabay day baka jingpen pana balapan mi nakabentaban pala i kali kamay ha East Khasi Hills District Brokaway hakum kini kapor bak sorkar kadang penjari ka jingkang kerdep ya kari India hi Brokaway. U General Secretary jong ni kaseng ginong nya taksi uba wan don bok ujerwa haka jingkran baka batisi ulaong baka Deputy Commissioner kariban khot islok bat ban panjing mun nagaseng hagabay day bat karukam pelan ya ki taksi kamay ha East Khasi Hills kenang bakan keta ya ka kamay kaji jong kinongnya taksi namar baka seng kalam bakani ka jingpen bana bala pelat tangshan daga Deputy Commissioner kamlong setia ka babek renti hendai ka seng kala keno baka long ka mano shiliang yang jungi ka seno la ngimla man khot yang no ka jingi kendo jungi hendai wat ta tang ka jingi kran jungi na ka mobile phone maki ki pra khot jungi kalong ba niyo ya ta ka jingmut ka balong bangiso ndai bang ni persya ya ka ba kadisi ka penmi ini ndai ni kwa ba kadisi kan long revisit biang ka Deputy Commissioner ka gisel ka revisit biang ya kini tempar kali ba ka penmi apa ka hak pok ka khwa dan ni akan notification jong ka office jong ka namar ba kalong ba mentah pok sora civil subdivision ba penusla civil subdivision kan la no siliang palak tarajo kuma kalong no mentah jing sisa kadisi hawi deh begini ki civil subdivision kalau mbak kadisi kalau ada punya selok kalau ada ban ai ya kata ka jingmut sha SDO jong sora civil subdivision ba unkhot ya ki sakil gijongi ki bana napo sora civil subdivision banyakran ni ban wajib tip ba kan pergi kali dan napo sora tenrai kumba kalong mentah kalong ba hapo sora kali ki yo banyak kamai kidan kisngi ba mendon kali banyak kamai namar ba kibobon gini kali ba penmi nambar daga disi kalau mbak kidai badan apa sersulong sudah balai nga ong kata babobon gini kali teng ki ong lawan simling ba ka address badai sabar nga sulong tenre menta ka jingkali kalong ba nakalian jungi kalong ba hakapor ba kitra gi sim gini kali ngane kila thit ni kali ka jimbakla jo ka arti hi ba ka khang ban transfer gi kor kali tenre menta naka jingkhang transfer gi kor kali la pelat pat tangkap nora lasu pelat ban transfer no ikut kali tenre kembalong manta ka seorang kidan kisngi ba yo apanya live ho tali kidan pak kisngi ba ka solok kalong tali kidan pak kisngi ba yo ya santali kidan ba yo ya bon ya naki ba khendat utam kali inyo tali ya kisngi bar ki ba yo ya bon pala pada karkum gini nomor karkum kisngi ba pendai kalong ba teng kidan hadu nyo ho tali ru ha kisngi te kumjuru kelomba na kaliang kejong nga kumjas katri kelomba nga kentu ba habide ba jing pelat jong disi jongi ban syak ban kamai gini kali hapo East Khasi Hills District kelomba la thok sai ba te ha kani notification kelomba la syak ban kamai ha ka sora penusla civil subdivision bat kumjuru haksi nardi block taksi nardi block pada po East Khasi Hills kidan kemau kontrol sinardi block mau pulang sinar di blok nang tada kadang saka mau pat sinar di blok mau lai sinar di blok maka melim sinar di blok te berkiwi-kiwi te kalong ba hakum kini kita gi blok pada kabalong manta pe kumusok no hangni kidan gi kali badai na po mau lai bani kidan gi kali badai na po mau pat blok kalong kila yo ban kamai tenre pada demi kamai badai sosok ki ong mamsha kada blok kalong ba ki ong nakar kum ka ngimpat syak ban kamai ha kata hapo pu sam jangka selong agglomeration te kata selong agglomeration teng ipa ban yo jing sai su pat nagisi ki ha kum ginu te jaka namar ba ong lada pisim ba ong ka selong agglomeration la pisim ya berkhot kini ka selong kuma selong no lani pilak ban sim ya ka master plan mo katu muda master plan man soal pisim ka kum katuru din patai sai ke ndre ko pelong mentah kalong ba kamdon jimut ya kata jing sak kamai jong ka disi ya kini kamai jong kata kali buni ko ka ba ar ba kalong ba ngisusi ba nakaliang jonga kunjas katri kalong ba ngasosi ba balai syo aban le ya kini gi berkhot kalong ba
hajing sisa kali ban khot ya keren namar ba ngakan mau haki por ki balalet haki snam ki balalet ru workshop ngin la gini nu ka honest program na kalian ka police department la ni wat na kalian ka district transport ru ki chu khot ban ya keren ba hakalo ko kom ngin ya penya ya ka honest program kumulong na habi day ki road safety week habi day ki wegi jing aj hi kai honest program nam ta driver no praktik ki driver jing hi ki lalu no hadu kat menta kim 4 day kita ki buat organize driver watang yaladi ru driver kim 4 lah banong ba ban organize tin day menta ngi pada kum ka association kalong ba wada ka sarkar India ne constitution ka ong ba apa pidam nginu ni kun ka ong ba tu ya form daka penja association kram makan pensuk wat ya ka sarkar ban yo ban yetren kan tin day menta kalong ba la usulong tri diktator ni semuanya rem ba nak yang dengi hingga association kalau ba kadisi kram khot mani selok so kram pan marjing sang itu ngidan ya keles ba hakta kita kisnong kita kata tali kali kita nambar kali sekita komisar po sorar ngidan hiru da keles dan kumulong sa perusahaan civil option ngidan da keles tem kumide habide bagi blok ngidan tendre kram khot mani selok ni teman-teman kalau ba kini hingni ki list mami kalau makide kiri silong kiri silong mata sim lami ban kamai pada te mau masak ban kamai tentang lami kamai pada lolong nami la kai kerket kan nang kawang bol ke disi nang tit berapa taksi hakapor bayok kat pada ban auto berapa taksi lolong ta upre lolong fielding menta ha te kata kalau lolong no ke ke penlungo yang ini ke association but ke kampung san pat ngasngau ban ong ba hadu kat menta meni nak kalian sokar India lagi sokar mengire jung hiru kunju ya kita lebar tempat itu untuk take front wire mo namar boleh kumusok no ba habide begini driver bon rak marbang na kiwi jela tementaro lara jai gitu driver kam sim lodan kan ka jing itu ka bakar pang ba kunjuru lara pisak ban kamai ya ki lokal taksi ki jungi mantap himla ngimla mantep bakinu di kita ki bre bakat bakya bakinu ki ba mamkot mamkya temental ada jai itu driver taksi jungi itu mana mencim jigi ya te kata bat kabakam ban kya su ngapa ne kalau bang asal sunai ya kinong rap ki jungi hawa ki bala ban penbiang ya kabang ki jungi kabagni ya kinong rap ngi dan kam arsil lagi sidang sisni mo musong ngi dan kam ya zaman step janmi matami hakung ngi kinong rap ngidan kam kumta te kumtaru kolong ba ngisun pat ya kejing pli la dong sokar ya ketika yodilang kabran de posan mer ha kaba kamdon jimut lara pikam pelat pat iki kali kamai ki ban let ban yalami ki bre bukin thiet mo wholesale nang te ban de pat halagi jong kisnong nani kentot snong jong ka sosulong ibro we ka kata kade kaba nagleng juni kaba ngingi i nganta nak kamto me nagleng jongar mentang i kalau ndak lagi jong hikmat kalau ba babun hi kiri private kalau orang ke government lane ke office jong district transport lane ke office jong ke DC office kalau orang penselur ya ki private kali ba wala ki khamsi khajna ye begini menyo man kamai kalau orang penikai benda fake business subuh mentala ada don ki try kali lane don ki try ki ba itu perlok begini ni beri budan private temta ki lak man apply karpas rela lek menyok layo karpas mentak layo kan kamai dak ba yalami ti gibre menithit wholesale ti bijur la long na smith kala long na te na yo sanmer ne kala long na kini bisa ka to hajing sha po soslong kabolong propos soslong municipal area kumjuru ki bahat apo jong ni ka jaka ka ba don ni ki case mo COVID-19 cases kalau bang ngirim ko ay hirap ng manya di jong kita benta te kata kade ba naglang jonga kum jang sekretary nga sukun tu ya ka DC beran-beran jungi ba kan sulong revisit biang ya kini kinambar kali namar ba kum makalong menta kalong no siliang pala kalong no siliang ba kalong kum ba sujit kalong sujit brel kapen bisni kapen pihun ya ki driver ko jungi kalong bakram da batai sa insya Allah habak la panmi batai sai babale bekti nambar kali bakrami kai gadao ndai hadu kamanta kalong ba ki babun ki try kali babun ki try ki ombak kumnu ki kali ki kakali jonga ba ngamdon ngam khamsa asor
dengan kamai bitang na yo lani tumus tanam mulai dan tang na mau tang na mau pat blok bet kan bet sor kiba kamai kum sesmet kiba kamai kum mau plang mengap kum kita ki bun mak kemni kita long kum balik siliang kan nak liang soka tengi sukuntu bala pun lada kalong bala ba sajisen ba kin khot soi lani aila ka office jung district transport ngini kran mangi ka nak liang jung station ba DTO ba kita ikali kibaransi kita jaka nginsya ban kamai kata kali ke jingkwa jungi ndre kuma kolong hadu manta wada manta kasingiru kadang ko kidan kuma lai po so ho li kibade na ko nang ni na po so slong kibaha po ka mau lai blok mau pat blok kila ya mi mana mesti ban mi kamai ka ba pure umsa wong ba umsa ban kamai so slong te dapat ko kaya kani ka notification kolong ba sya te kata dia jingye mata kalau mau kendo mau siang mata kalau mau kendo mau siang apa yang uplit traffic beberapa kali kenang man solve gini gini berkat kalau mana kalian jangan kalau bang suka ba kasota ni kan revisit dia kan kata ba kunjuru ba kenang ba kata kayu dilang kabar nanti ya posan mer kan long sisa tak kayu ke ba kapelangja nam tak kinong ba kunjuru kapelangja nak benta ki retailer mo kiba dia par halaki jong kisnong ditau maksud apa alat di kamai lam kumta kam don jenguk ketika yo bilang apa nang tai kenang ba kinong rap jungi rutin kam im kan ndai menta mo sokno kinong rap jungi kin im kumno haba kata ke yo tai kam pat ayat ba ba khadu kentang nyawa pat nak liang jonga kolong ba ngasu kentu ya kedisi hawi de ba kedor ba geliru namar menta la tapi ungkit armut katno pak ngin sime kedor ba geliru tapi kumusong kaki yang ba 50% mengirim kit ikhlas saja. Tohot labatai sai bahaki marti kapasiti jungki galong ba 50% na kata galong armut. Tenre kumadi bagi utur rekso pada 50% na kata di belong ibe. Tenre kapau menta ba bahap ki armut. Te galong ba no siliang kata karo kum ong ai 50% ru. Kapa yaki utur rekso ong be kapasiti mar armut. Katum ka kapasiti kapa yaki marti pada galong ba kitang armut. Kalau 50% naga kapasiti. Kasokar kalau ba kadiban patay sai. Kalau tang slong agglomeration ru kadiban patay sai bahap na do mamlong manyat kamay. Tersebut manta kumbalong menen me kakis kana go kakis ka ba kidan kinong pang. Ngani tu ipi ki ang bangila persang ban phone ki ya ki ambulans. Tenre ki ambulans kinang taman wansau manibu waktu ka kasuma. Kabal kimtip pat bagi tu ginong pang dalapo itu po jaka sumar related sabat na kim sabat tekumno pakin iphagan siya ti omla jaga po yang tu bu lalai kaba kifun yang penbiang kali sebab naglang deti tengah pa nga pan mau ya ke bang naglang sunga ngala de bekran bagi disi hiru men haga nadu bunai match ngala de bekran bagi disi bang iong masofa man pelat no tang kemba kato ni ligi kali na man lagi snong kana makin ai ka service nam tak pat nong song snong ada kidon hakanu ka cap jong jing jar mah kapang ka sistem namar batang teng kinta sim nak dan isaro ka taksi lapoy possible teng teng lani kum sung nok saki poy no ka jaka sumar teng teng ki yang ap sama ba kan lihat ye se dan nim sabat ni phai sa yeng kalau masuan sim tang dawai ndai lada ni sabat no ka der ngi sai ko bor ki ba ni phai na kum kita ki bo khoi kolong ba kadisi ber ka no kong em ngim lam man ai kum ta te ki ong balada ki nu ki bri berengkam iki kali kidi ben hab dan dak kapas hab apply so kapas tapi mun subuh nok sama tala emergency case kelong ba sistem mentah long mangiru kita phone manen met nga om dai lagi kata ong ba la pidan kapas ngiklo ban pembiang kali ngiringi ngot kuslai kali ngipun tambah sulung kidi ben nga kapas yang kuno ta apa pang nam tang na kelas min yo pas deh kata mentah tengiru yang manginut ban res tentang to mentah porbalet di pulit bi igin badan lang maginong pang upalat kemen poy do cakawa nibu mensin dawai tu nongpang entah por wan phai pada wan phai tong tu driver marwe temno sahara sun driver jadi kita ada kolong banak yang sunga kolong bang sukuntu sokar ba haba le ek nong benta so ba dak khap bani slok lang yangi ka session kenang ba ki borok kinong kiba job komo kalong lem ka komo long lem mo bala le nang daga sokaru haba yade begini ki produk pasnam jungi ki buwan ki jela ki repair jong ni north east kolong ba ka khot man slok ki kramak snong
hak nurut kom ban yo ban tek la kami ki beli wan lagi na sabar mencela gitu ni ban yo ban song swah ye te kum ta dak jingi ai ti kum ti yang dengar mak snong ka sesok ka kam te kum jo ru ngi ong ba habi dei ba kodor ba kali lada mantala nang leng ka disi kan ai bor ni ka association te ngi ka association pada ngin pha ya selok ya ki unit ki jungi ki ban hakaleng ka district jo East Councils man le ya kran baki nong yalam snong hak nurut kom ngi yo ni belbet ya kodor ba kali kenang ba yo pa ba nong song snong ru kanang ta tham ya unong ya kali ru kanang ta tham nama ku makalong mantahi bahwa kelumar ya kena gigi bro kam sih masai hok